برا أنا كسي وبارتين يكتيان اجتماعية كرد لسوريا داخوياني. پولیتبیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا راپورت اخوای مهانا یا مها حزیرانی روژه سهشنبه هفته تیر ماه 2020 بلاف کرد. دیده یک هلوست بونا جواکا ناودولتی و یکیتیا اروپای ولاتین اسیتانای بچاره سرکرنا کریزا سوریه چاره سریک سیاسی و دانوستاندرین انکسی و پارتین یکیتیا نشتمانیا کردی و روشا روژاوای کردستان و بطایبت عفرین سریکانی و گریسپی و سوریه و دفری بگشتی گنگش اکرن. در راپورتا سیاسی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا ده وها هاتیه. دیاره چاره سریا سیاسی جکریزا سوریه را بو بجارده سرکه لبا همی آلین نافدولتی و هرمی تبلیهن جداهیان دهلوستین وانده امریکا زاگونا سیزار لسر رژیما سوریه سپاند داکو چاره سریا سیاسی لگور جنیف یک و بریار نافدولتی ین پیوه گریدای روسیا و ترکیا هر وها ایرانجی گهشتن و بهوریه او یک لوتکه وانیا داویه ده خاطا خویانی هر وها یکیتیا اوروپای دریا کنگره داوی لبروکسلی بریار دا بشداری دوباره آواکرنا سوریه ده نکه اگر چاره سریا سیاسی لسوریه نوی انجام دان واتا نرینکه نافدولتی و هرمی هفبش جبو چاره سرکرنا کریزا سوریه بچاره سریکه سیاسی هیا تبلیکوب آرمانجو برجواندین جدایه جبیلی رژیما سوریه کو حتی انها بجارده ویا تکانه چاره سریا لشکریه کو حتی تکس کرن تجاری او یک پیکنای جبرویه که هر رژیم لسر بجارده خواه بمینه فشار جهمی آلیان لسر زیده تر دبن دو انجام ده کریزا سوریه جی پر زحمت تر دبه جبر تفلیهویا پیوندین ولاتین لسر قادا سوریه و دجبریا برجواندین هن جوان ولاتان امریکا و روسیا بچاره سریا سیاسی رنه لیرکابریه لسر برجواندین خواه به هفردکن روسیا و ایران جی دوی داویه ده برجواندین وان دوری هفکتن تفلیکو هر دو جی پشتوانین هفبشن رژیم سوریه را ایدی نرینه که هفبش لسر وکشانا ایرانی و ملیسینوی سوریه درست بویه. هروها راپورتا سیاسی پدکسی ده هاتیه. حول نافدولتی دریا دسته نتوینیه گرتی را برفرز بند کرنه دچن. چشبو بردوام کرنا کار کمیتا دستوری یانجی ین دسته دانوستاندنان تبلیهن ریگرین لپیشوی واتا آرین نافدولتی همی حولین خواه ددن جبوب دستخصنا چاره سریا سیاسی لسوریه. پولیتبیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا در راپورتا خود هلوستا ترکیه پروژه اوی د سوریه ده بهانه نوی درباره مترسیه لسر اولهی اوی کنترل کرنا د ورین روجاوای کردستان و ادلبا سوری پیوندین وی بولاتن گرانتور جادیه کیو امریکا جادیه کیدن و گنگ شکر گوتکو ی ترکیه تی خواستن جدورین کو درباسی وان بویا کنترل کریه وکشه تیگشتن نویل گل روسیا و امریکا جی دوی درباره دهنه هروها راپورتا پدکسی بحثا دسوردانا ایرانی لسوریه و روشا عراقی و هریما کردستانی کر آماجب روشا سیاسی و جواکی آرام لهریما کردستانی و پیوندین ویب حکومت عراقی را و بن پیکرنا ترکیه و ایرانی جخاک و سینوری هریما کردستانی را و توب باران کرنا گندو دورن سینوری ببهانه دیفچونی الپای پکک کر که هریما کردستانی دوی درباره ده داخواج پکک کر جخاک هریما کردستانی درکوه و بهانه ندی ترکیه آماجکر که هریما کردستانی و بزانه بونا حکومتی د سریده سروک مسعود بارزانی دیج وی پرسگریک درکوو چاره سر بکه. درباره کردستان سوریه پارتیا دموکراتا کردستان سوریه در راپورتا خوده گوتکو آلین پیوندیدار بدانوستاندنو یک هلویس کرنا کردی انجمن اجتماعی کردی لسوریه و پارتین یکیتیا اجتماعی کردی و به پشتوانیه که امریکی دکار خوده هم بردوامه با ارمانجا دستخصنا تیگشتنو لحف کرنه لسر ریا یک ریزیا کردی و یک کرنا یک هلویسیا سیاسی بلگیا سیاسی نوبرا وان ده هاتیا انجام دان گوری کفتنا دهوکی یا سال 2014 جیره بنگه جبو دانوستاندنان درباری همی آلیین دن ین ریوبری، لشکری، دارایی و آبوری هر وها همی آلیان و دی کاری خواه دوی درباره ده دو چند روژن بین ده بردوام بکن. پولیت بیروه پارتیا دموکراتا کردستان سوریا ده داویا راپورتا خواه ده آماجه کرو گوت پارتیا ما پدکسه بهیز پشتوانیا وان دانوستاندنان دکه هفدمی کو لگل وان دانوستاندنان اف آلی دی هولن خواه دریا دوستو دانوستاندنان را بکن داکو آزارن ملت مال عفرین سریکانی و گریسپی بداوی بینن او یک دیب وکشاندنا ملیسن سر به ترکیه و وگرا کوچبرو در بدران و را دستکرنا بریوبریا وان دوران جی خلکن وان را و کار لسر دابین کرنا اولهی و آرامیه جوان را ور انجام دان. علی عمر
سليمان وسو اندامه سروقاتيه انکسی درباری بردوامی خرابونا روشا خدمتگزاری به تایبتی بردوامی برینا آوی گوت کارستک و رو بده. سليمان وسو لسر روپلا خویا تورا جواکیا فیسبوک گوت پیوست روسیا و امریکا گوتنن خو لسر عرضه بجیبین و فشارک زیده بخن سر ترکیه و گروپن چکدارین بسر ترکیه و اجبو بردانا آوی به بردوامی لسر باجاری حسکه. اوسو گوت جی نابا ولاتین سیویل ببنا قربانی سیاست نابرا عالی ناکوکدار لسوریه. هروها اوسو سربار کرو گوت هگر روش وها بردوام کر و در انجام خراب بن و کار سجی درست ببن. جه همور وان و دداوی دا اوسو پشتوانی خواه جه خلکی حسه کیره این کن ها دخرابترین روش ده در باز دبن نیشانده. اندام پولیت بیروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا گوت به مبستا روناهی خصنک بهتر لسر دانو ساندنین نابرا انجمن اجتماعی کرد لسوریا و پارتیا نیکتیا اجتماعی کرد کوتین انجام دان اجتماعی کرد کوتین انجام دان پدکسی زنجیرک سمینار لدار خستن دل دوانک تایبت دجبو آرکه عبدالکریم محمد برپرسی خصنا گشتی ی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا راگهاند اجبو زانینا نرینا اندام و آلیگرن پارتیا دموکراتا کردستان سوریا درباری دانو ساندنان ده جه دربسی حتی درکه پدکسی سمینار جهوال و آلیگرین خوره لدار خستنه. هروها عبدالکریم محمد تکسکر که روشانها روژاوای کردستانی تیره در باز به روشک هستیاره پیوست توای آلیان به برپرسیارانه تعاملی بکه. هر ده بردوامی لدار خستنا سمیناران ده دوه لباجار دیریکه پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سمینارک جاری خستنا دیرکی راساس کرد. تید عبدالکریم محمد اندام پولیت بروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا روناهی خست سر پیشوچونن دانوستاندنان تکازی لسر اکتیف کرنا کاری حزبی دوی قناغی دکر. جبو برجواندی و خدمت رژیم سوریه روسیا و چین مافی ویتوی لبرانبر پروژه بریارک بردوامیا گهاندن آلیکارین مرویج بو سوریه دریا دخال سینوری به ترکیه را بکار آنی ده برانبر ده روسیا دست پیشخاریک به مرجن خو پیشکش کرد. جارکدن روسیا و چین مافی ویتو درباره گهاندن آلیکاریان سوریان را لنتوینیه گرتی بکار آنی کو اوه 15 جارن دست پیکا شورشا سوریه و ویتویج بو برجواندین رژیم سوریه بکاردینه. روژه سهشنبه هفته تیر ماه 2020 هر یک جه روسیا و چین لبرانبر پروژه بریارکا آلمانیا و بلژیکای جبو گهاندنا آلیکارین مرویج بو سوریه دریا دخالین سینوری به ترکیه را لانجمن اولهیه نافدولتی راوستان و مافی ویتو بکار آنین تبلیکو او ویتو مترسیل سر جیانا سویلان لسوریه دروز دکه لگور هشیارین نتوینیه گرتی. لگور فرانس 24 بلافگریه اریکرنو اگریا اریگریه لوی پروسه کو اوه 6 سالن دریا دخالین سینوری را به ترکیه را بردوام کریه روژا اینه ده وی مهب داویده کو همی اندامان جبیل روسیا و چینه لسر پروژه بریارا کو آلمانیا و بلژیکا پیشکش کربو حجماراوان 13 ولاتن اریگرن. لگور همان جدره دوان دانوستاندنان ده روسیا دا خوازا درش کرنا شیوه پیشکش کرنا آلیکاریان تنه تا 6 ماهاند کر او جی گهاندنا وان دیک خالا سینوری را و نه لدو خالان را وکو تیشاندن. پشتی دنگ دانیل سر پروژه بریاری درکتنا انجامان کو پرانیا اندامان سر اریکر روسیا او یک ارد کر و دست بشخریا خواه پیشکش کر. روژا چارشمه جی انجامن دنگ دانی لسر دست بشخریاوی دین دیار کرن. ددمکه پیشتر دست دیوان دوجاریک بردف که بناوی امینداری گشتین توینیه گرتی انتونیو گوترش راگهاند. گهاندنا آلیکاریان دریا سینوران را تشتکی ارینیه و جبرجواندین سویلانه لباکوری روژاوای سوریه و جوالاتیان را گلکی پیوسته. دچلیا در باسبویده انجمن اولهیه نافدولتی ریدا پروسیا و گوستنا آلیکاریان دریا سینوران را جدو در گهن ترکی تا به 6 ماهان بردوام ببه. لیجبر دجبراتیا روسیا و چینه هف پیمان رژیم سوریه خالن در باسکرنه عراق و اردن راوستاندن. هروها دمها در باسبویده هر یک جه آلمانیا و بلژیکا دست پیشخریا دوباره وکرنا در گه عراقی تا به 6 ماهان جبو آلیکاریا سوریه و روبروبونا ویروسا کرونا کر لی دیسان او یک جه پروژه بریاری ها تراه کرن و دیسان
ji ber rêgeriya Rûsya û Çînê jêr e. Di birçileya derbasbûyî de jî Rûsya û Çînê mafê vîtoyê li dijî projebiryarekê ji bo rêdanê bi bikaranîna dergehên Iraqê û Tirkiyê da bi salekê bikaranî û rawestand ku bi tenê pêwîstiya erêkirina her projebiryarekê pêwîstî bi neh dengan heye bê ku Rûsya, Çîn, Amerîka, Fransa yan Brîtanyayê vîto bikarbînin. Di destpêka şoreşa Sûriyê ve sala 2011 heta wekenha ev e pazdemîn vîto ye Rûsya li dijî bercewandiyên gelê Sûriyê li netewên yekgirtî bikartîne û bi eşkere li ser dirêjehiya wan salan bi hemî şêweyan piştevaniya rejîma Sûriye û Beşar el-Esed dike. Bidgerên nebajarê Kobanê gerek Rûsî Tirkî hevbeş li Rojavayê li Kobanê hat encamdan. Jêderên taybet ji nava bajarê Kobanê ji darkêra ragihandin îro demijmêr dehê sibehê gerek Rûsî Tirkî li Rojavayê bajarê Kobanê hat encamdan. Serbarkirin ku gera hevbeş ji 8 zirîpoşên leşkerî pêk dihat û dibin çavdêriya du belafirên leşkerî Rûsî bû. Ji gundê aşmê dest pê kir û di nava gundên çarqilê piyade zorumgar çûn di heman rê de ji nava xaka Rojavayê Kurdistanê jî derket. Tê zanîn ku ev gera 22 e li bajarê Kobanê tê encamdan. Hêzên Rûsî bi tena xwe gerek leşkerî li gundewarê Tiltemrê encamdan. Jêderên Xwecehî ji bajarê Tiltemrê eşkere kirin ku doh roja çarşemê gerek leşkerî ya Rûsî li derdora bajarê Tiltemrê hat encamdan. Herwiha roja sêşemê jî gerek Rûsî Tirkî li derdora bajarê Dêrikê li ser dirêjahiya hêla sînorî Tirkiye re hat encamdan. به sedema guhartina nirxê dolarê Amerîkî li hemberê lîreya Sûrî li Rojavayê Kurdistanê roj bi roj rewş xirabtir û alûstir dibe. Xelk bi zehmetî jî debara jiyana xwe dikin. Nû çekhanê arkê dazanîn ku îro li bazarên Rojavayê Kurdistanê nirxê yek dolarê Amerîkî li hemberê lîreya Sûrî bi 2430 lîreyan tê kirin û bi 2460 lîreyan tê firotin. Cotkarên li ser çemê Feratê gazînên nebûna avê û elektrîkê dikin. Li deverên dibin kontrola PYD de rewşa welatiyan gelekî xirabe û bi zorê jî debara jiyana xwe dikin. Pêdiviyên jiyanê li Rojavayê Kurdistanê nemaye weke nebûna elektrîkê, avê, sûtemeniyê kêşeyanan. Her wiha cotkarên li ser çemê Feratê dibêjin eger Tirkiye avê û elektrîkê dibire sedemçiye ku PYD sûtemeniyê li ser cotkaran dibire serbarkirin ku eger rewş wisa berdewam bike demsala pambo û keskatiyê li herêmê bidawî were. Ji ber xirabûna rewşa xizmetguzariyê ya berdewam li bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê bi taybetî bi rîna avê ya berdewam li ser bajar xelkên bajarê Hesekê divê derbarê de bangek arasteyî rêxistinên hawarçûn û aliyên peywendîdar kir. Di bangê dewha hatiye niha bajarê Hesekê rastî karesetek mirovî tê bi sedema berdewamiya bi rîna avê ji zêdetirî 10 rojan li ser tevaya bajarê Hesekê ew jî ji aliyê Tirkiye û grûpên çekdariyên bi ser ve ji ber ku wîstgeha Elok ya avê dikeve bajarê Serêkaniyê ya ku niha dibin kontrola wan grûpên çekdar de ye. Ew wîstgeh ya serekewt tekane ye ji bo davînkirina avê li ser bajarê Hesekê. Her wiha di banga xelkên bajarê Hesekê de hatiye jî ji bilî derketina krîza avê bi rîna elektrîkê, nebûna gaz, nan û bilindbûna nirxê kel û pelan ji aliyekî matirsiya belavbûna vîrusa korona ji aliyekî din ve jiyana bêhtir ji milyon kesî xistiye bin matirsiyek mezin de. Gotin eger rewş bi vî rengî berdewam bike duwê demê de wê bajarê Hesekê rastî karesetek mirovî mezin were. Ji ber vê yekê ew banga xwe digihînin cîhanê û tevaya rêxistinên hawarçûnê ku bi erkê xwe rabin da ku di zûtirîn dem de jiyana xelkên sivîl rizgar bikin.
بسدما خرابونا روشن خدمت گوزاری لسر تبایا باجار و باجاروکن روجاوای کردستان روج بروج روشا خلکی خرابتر و آلوستر دبه بزحمتی جی خلق دبارا جانا خودکن کو او یکم جارا آستا خدمت گوزاری لسرانسری روجاوای کردستان دگهجا آستا هری خراب روج بروج و خلکن روجاوای کردستان روشاوان خرابتر و آلوستر دبه و بزحمتی جی دبارا جانا خودکن او جی بسدما خرابونا روشن خدمت گوزاری بگشتی. او یکم جارا و روشا خدمت گوزاری لتوایا نافچین کردی لروجاوای کردستان دگهجا به آستا هری خراب کو او دمت چی بویو آو الکتریک لسر باجاران هاتیه برین بکو حتی هات چاره سریک جوان هر دو کریزان را وردیتن. لآلیه کی دنجی نها دوباره نبونانان و کمبونا آرجی درکتیه کو کرستانان یک جه کرستین جیانی سرکه و روژانه پیوستی خلکی بنان هیا. دوی درباره دان و چگهانی آرکه دا دیار کرن که لطبایا نافچین روجاوای کردستانی روش بروش روش خرابتر دبه بطایبتی که اقدامت چه بویه و الکتریک لسر خلکی هاتیه برین تاوی گری گازین خلکی بردوام که چاره سریه که جوی کریزی را ببینن لطوی رخنو گازین وانیم بردوام هینجی اف کریز پیدای و نهاتیه چاره سر کرن لآلیه کی دنجی درکتنا کریزا آوه لهر دو باجارین حسکی و قامشلو لگوری مچگهان مجه حسکی دایازانین لباجار حسکی اوه هشت روژن و آو لسر خلکی هاتیه برین به سدما ویه که خلک بزحمتی دبارا جیانا خودکن و گلک جاران نچار دبن آوه بیران ین دناوا تا خانده هیا بکارتینن دوی که آو جی شورو جوه خوارنی رنابه و که مچگهان ما دیار کر جبر بردوامیا برینا آوه که اوه چند هیون و روشا آوه بوی آوائیه بشک جه خلکی باجیر نچار دبن به تانکان آوه بکرن که نرخی تانکه که آوه جی به 4000 لیره سوریه جبو دما هفتیه که به ویست خلک 3 تانکرین آوه بکرن او جی به 12 لیره سوریه گوت به همان شیوهی جی لباجاری قامشلو که خلک هم جبر برینا آوه لآلیه کی و کریزا الکتریک لآلیه کی دن دروشک خراب دنه. درباره نرخ دلار امریکی لبازاران و نرخ کلو پلان و چگهانی ما گوت ایرو نرخ 1 دلار امریکی لهمبر لیره سوری لبازار روجاوای کردستان 2230 لیره هاتا کرین و به 2206 لیره هاتا فروتن. کروج بروج نرخ دلار تیگو هرتن و تجیگیری حتی هاتی دا چه نبویه. اویا کشتیه که نرخ تبایا کلو پلان و کرستین خوارین ین سرکه و که خوا گران بمینه. لآلیه کی دنجی جبلی پیدابونا هر دو کریزن آب و الکتریکین ها جاره کدن کریزا نبون و گرانبونا نان لروجاوای کردستانه به تایبتی لباجار قامشلو درکتیه که جبلی گرانبون و نبونا نان آرجی لباجار قامشلو کم بویه و به نرخکی گران جبونان خانیان تیفروتن. اب یک هشت نرازبونک لجم خدانه نان خانیان چه ببونه چار ببنکاری خورا وستینن. جبر گرانبونا نرخ آرجی آلیه کی دست نشان کرنا کمبونا نرخ نان جو آلیه کی دنوه. دوی درباره ده خلق دپرسن. چاوا دیدمان ها ده کریزانان و کمبونا آر دردکوه. دیدمکه ده که اوه چند روژین و دم سالا چنین آگنین لروش آوای کردستانی بزاوی هاتیه. و ریبه بریا پیده به هزاران تون گنین جوجودکاران کریه. هروها دی بیجن جی اگر روش بوی آوایی بردوان بکه و روش بروش خرابتر و آلوستر ببه دوی دمیده بری روش آوای کردستانی برف قرصتان ویه. بله تماشاوان هجازی و گرم سر مجارا راپورتا سیاسی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا یا هیوا حزیرانی در کتیه می بهتر لسر راپورتا سیاسی راوستن گل میوانی ما بریز بشار امین اندام پولیت بروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا تبلیمت به بریز هفدمات باش به پارتیا دموکراتا کردستان سوریا در راپورتا خو یا هیوا حزیرانی ده به کریزا سوریه دست بکریه کریزا سوریه و کو هر کس زانه روج بروج آلوسترو خرابتر دبه دیدم که ده کو تکزی لسر چاره سرکرنا کریزا سوریه ده ریا سیاسی تکرن پرسیار دورده دوی آلوزیه ده چاره سریا سیاسی و بجیب بیان الگوری تخمیناته لگوری راپورا مهاتیه و لگوری نرینا مجیه ادبیجن ایرو بهتری هر وقتا چویی مثلا کریزا سوری ایدی حلا سیاسی تخواست حلا سیاسی او حلا سیاسی انا امریکان وقتی ضغط که مثلا قانون سيزر قيصر وقت تنفيذ ذكر سوريا هذاك جاي ضغط السرقه الجامي قهر حلا سياسي لقور اساس لقور جنيفي ولقور بدياره المتحده بيستو ضد بنجي بشار روسيا وتركيا وايران جي دويرو نشنا اثر فيديو دي او نشنا اقما ثلاثي دي اواجد انه حلا سياسي او ضروري
تحالفات دوليه يعني اتحاد اولمبي اوانجي كونغري خوي تعديد الفرنسي اوانجي دبينا انه والله المشاركه قد جنوه عباكرنا سوريا الا اجر سوريا هر حل سياسي جبو ازمه دماغي شكلك اشكال اجماعي هي بين مجتمعي دولي واقليمي وحتى ايه دوست ايه الا رجيم تاني يجي ما هي لسه اخوه اللي بدي حسمه عسكريه حلا عسكري او جي حلا عسكري عقمه اخوه اثبات كدي راسي حلا عسكري ممكن معارضه زورا رجيم دبي رجيم جي معارضه ان هذا كي مثلا حسمه عسكري ديما كي يرو حلا سياسي يرو بيتري هر وقت خفرد كي مجتمعي دولي اقليمي تفتي قبول كرت زيادة بياجي نها المتحدة أمين عام المتحدة أو مبعوث دولي إيش بونا مسألة كار وخباتي ذكر جبونا اللجنة الدستوري بقر كاري خباتي جبر غيني ويجي هيئة تفاوض أنا تفضل لذوق ومحاولات كاري خباتي جبونا هاري حوار وتفاوض بردوام رجيم حتى نيروجي خوشكاينا هاتي برفيري وحتى جيتيج خوازي اول لجنه دستوري برافيتي بكون ناهدي بسرير باش بريز بما النبي او حلا سياسي خفرت بك بخشي بشرنجي او حلا سياسي خفرت باش تبيكو تتبجا ولاتن زلهز ولاتن كو دسيوان سوريا ده هي دخوازن كريزا سوريا بريا سياسي چاره سر بكن لريجيم رجده لسر چاره سر كرنا لشكري دخوازن دريا لشكري را كريزا سوريا چاره سر بكن ده همان ده ميدانا كو كجت نابرا ولاتن كو دسوردان سوريا دتكن بنارينا تا افنا كو كي ورجبونا ريجيم سوريا وچ استانگيان لپيشيا چاره سر كرنا كريزا سوريا دروست بكن قدام الشركات دولتي الشركات وك امريكان وروس متفقا سر حلا سياسي هم سر عرضي شكلك تنافس وصراعات كن سر مسائل مناطق نفوذ وصراعات اللي سر عرضي دندري سوريا دي صراعات شيء من هم هرب دولتي اساسي امريكان وروس او بخم متفقا سر حلا سياسي غيني بيش نها الروس وايراني وترك بهدر جنوان تيغوتن دولي خفض التوتر يعني استانا صوتشي دبي مساله جي تبي تناقضنا بين ايرانيه والروسات جهيد مساله ماني ونماني مصالح وانتو هرب جي دعمان رجيم يمكن بنفس الوقت هرب جي خوازن حلا سياسي شو تركيا بريجي معارضه حمايه عسكريه ودبي حلا سياسي الى اخره يعني بمعنى انه دول الاتحاد الاوروبي امريكان والروس متفقين ولو تنافسك يصير عرضي ودول استانا بخشي محاولات اوجد خوازن قايلوا حلا سياسي يعني اذا شكلك جماعي هيجوا حلا سياسي وقد يجب خلافات وان تناقضات وان وابدا نكلم برياح حلا سياسي الجبر الجنيفي تفاوضات شيء بين الرجيمي ومعارضه رجيمي بين وان برعايه الامم المتحده برعايه الامم المتحده والسر قاعده جنيفيه والسر بدياره الامم المتحده ديستور دو بيج باش بريز امين ودرابورت خود روناهي خست سر جيب كرنا بروجا سايا قيصر لسر ريجيم سوريا يعني بجيبونا قانون قيصر لسر ريجيم سوريا وتشو هرتني دهفكشا چاره سر كرنه ده بكبناريناته بقاربه فشارك بهتر بخسر ريجيم سوريا انا جمع امريكان لغور او ديفيجن لغور امريكان ديفيجن اذا ابجي بيجي كرنا قانون السيزا او قيصر اما هدف جي الرجيم انه هدف جي ملتي سوريه ودو حتى ما بيجي امي اديكاليه امي يجي بكم امي بحاول خلق غيري ما يجي بك اديكاليه ملتي سوريه ثاني ام دخازن ام قانون وقت تنفيذ هدف جي الرجيم وهدف جي الرجيم انه الرجيم تحت بقالي حلا سياسي بقالي شيء في الخبر باش بريز يعني دمكو حتى نها تشار السريك جه كريزا سوريا را نهاتيه ديتن هن كريزا سوريا بردوامه بداوي نبويه تشار السريك جه نهاتيه ديتن هن ولات رد كنكو بجداريه دوباره آواکرنا سوريا ده بکن يعني چاوا هن كريزا سوريا بداوي نبويه تشار السريك جه نهاتيه ديتن هن ولات رد كنكو دوباره آواکرنا سوريا ده بجدار ببن اف يك چاوا تي خوندن چش رو وجرتي كرن اوي ميلدارن جالي الرجيم بخو انا تخوازي شنو هذا ابابي
لدولته دن ايك تدي حلا سياسي دي ايك بدخازن حلا سياسي شيء وانا دبيجن ام مشاركه ناقلو اتحاد اوروبي مثالي ام مشاركه ناقل دابا يعني اعاده اعمال دابا سوري الا حلا سياسي بيداني جبر دبي ما زال حلا عسكري قائم ما زال استراحات عسكريه قائمه شو عندي امكار من سوريا امام يجدد جادي خراب جبر دبي نما ممكن ام بين مشاركه ممكن دابا سوريا دي وابل روش بدير رنجين اذا دولي ايه موالي ايه دوست جرجيمي او انا تخوازن انا اعاده اعمال بس دولي ايه حلا سياسي تخواز ايه تخواز استقرار بسوريا تشيبه او انا ايه بيجا حلا حتى حلا سياسي تشينبه ام مشاركنا كند اباكنا سوري دجده باش برز بشار تدسبك اخفتنا خودت بحثا كاري كوميتي دستور السوريا پیش روجه کر اقدمك باش بويا كاري كوميتي هاتي راوستاندن بنارينا تا وكنجي كوميتي دستور السوريا بدس بكاري خوبك وكاربا استانجيان درباز بك او مبعوثه امميه مبعوثه دوليه سوريا قوت وهجر نقف مثلا كورونا با او كوفيد 19 نقف با نها موجود دست لجنه کاری لجنه دستوری کروا واشتبه لجنه دستوری کاری خبر دوام لأب روشهان روشك دولي عالمي نا انه خاص بمساله دي لو ما ابيهاش ولا ما سكنت وانا تصريحاتي انه امي بين لجنه دستوری کاری خبر دوام انا كارجير دك لجنه دستوری کاری خبر دوام بك اشتي ازمعنا جسم باش برز بشار ده راپورتا سیاسی ده و روناهیک بهتر خصیه سر نافچین کردین کن هاد بن دست گروپین چکدار دنه این بسر ترکیه بنه چارانیویسا نافچین کردین کن ها دبن کنترول گروپین چکدار ده یوی چی به؟ باودي أنا بدي أبغريداي بدو شيء تشتغل يجي إنه وقت وقت أنا مفاوضاتنا بدي قفتوجو شيء ده دانو استندنا بشيء ده أم تعرف بيجي الاتفاق السياسي أم تعرف بيجي توافق يك رئيسي يك الوسط أم تعرف بجيبين يك ودور دوست مجي يخيا أبا جوان جلاسم أم بيا تعرف جيبين صوص دانم أو ضغط تركاجي ببي وأمجي جيلا خد ائتلافي بيرسل ائتلافي محسوب أم كارب الأب ميليشيات وقوات والأبي بيتر انتهاكات كان أمانة كارب الجاري بدر كمان أم كارب آليات خشك ببي وأولج نجي كارب يجي سكني براستي أم ائتلافي جيشتو يعني أنجومان وائتلاف جيشتو واتفاقك لجانا شيك الفريق عني الجريسكي حتى التعفرية كاربا نبيل نريك يجرب نؤذي نازحين مهجرين إيه شولاكة نبقر الجواري وكاربا به الأذي للشيطاناجي انسحابك وبين الإدارة ما مناطقات تسليمها أنا هيجي المسألة دستي يعني برنامجي أنجمني جدي وأنجم ائتلافي جامرة نادي أني بكن ودوستي مجي يعني بيترجي أمريكان بيجي أمير مسألة أمير جنب تنكارجي بحث كذا مسألة تعرف بقي حلت يعني. باش برز برسامني داوية دما كو كريزا سوريا ورا چارە سركرن دوزا كردي بگشتي لكردستان سوريا ويچاو البرچاو ورا گرتن. بناري. الجماعة دري هني ياوي الرجيم حوار وتفاوضي قبول كيان أجرنا الرجيم به أو معارضات كثير بقي حل يعني بمعنى هجر الرجيم يعني جزء الرجيم بمينه ياجي معارضات جزء معارضين بمينه لجم هرج ياجي قضية كردي نمرفوضه لنوق نرينا ما ند مستوى يعني وقت بيجيب تعبيرها عربي باستيقاء ناق مستوى نرينا ما وقت ضعفازا ما ويش يعني حوار وتفاوض ياجي بمين المتشبث بعرضه خو وقت تصوره خو وقت خو انا متشبث بمين حطاني او حلول قبل بله زور سپاس جبوی میوانی ما برز بشار امین اندام پولیتی بروی پارتیا دموکرات کردستان سوریا کوت ایرو میوانی ما بو تماشاوان هجا از بچم سر مجارا کو کتیا روجه بده براستی مجارا هری گرما اوجی مجارا روشا روجاوای کردستان یکون هاتیر درباز به روش گلکی خراب بویا جا همور وان و برينا آويل آليكي برينا إلكتريكي نان إيدينا ما بيداد به نرخي دستا نان جلكي جرام بويا هروها نبونا غازي بلا أزبي مجاري الجل مباني خوا دكتور برزان فارس سليمان ما مساي زانين جهه
گوتو بیش بکم ج باجاری حسه که باوی که راست بلی مدبه دکتور هفدما تباش به تبخوا خلک باجاری حسه که اینها تل حسه که دمینه اگر تو دست که روناهیه که بخسر روشا باجاری حسه که بگشتی روش نها چاوای دما وباش دما ارك وكارمندن وهدارن وتماشبان ويتفت باش بن براستي از انا الباجاري حسكم زلطاغا صالحيه يعني روشاوي براستي وقتك ام وصف بدن بوي باجاركي منكوب شما بوي باجاركي منكوب جبر معايير هنم يعني دما قد معايير مروفانتي هري خوار هري نزل بيدانا بن دب باجاركي منكوب يعني وقتك آف نبي وقتك الكتريك نبي وقتك درمان نبي وقتك نان نبي أنا تفد هيلينك أم باجاري حسكي إيرو بكن باجاركي منكوب بله دكتور تدبجا جبر روشا خراب إيدي باجاري حسكي بويا باجاركي ويران كري يعني سدمتنا كو روش جهشتيا في أستا هري خراب هل بت سدمن هنا كو روش خراب بويا وروشا خلكي زحمت بويا خلك إيدي بزوري دبارا جانا خود كن بنارينا تا سدمن سركاج خرابونا روشي رتشيه يتشفت قاره براستي قالك سدم هني سدما هري سركويا هري بيشي فشلا ريفا برياخ وسر ريفا بركرنا في دبريده و بلابونا فساد هندر في ريفا بريده برنگكي فرا ياد بلندبونا نرخ دولار البرامبري ليرا سوري افاياجي هشت يعني كالوبالي دباجار تهد بنرخكي كلكي بوها ايدي خلق نما قاربن دسخينن وآدجي مسألة بلابونا كورونا وقال لك خلق بكارمان وهروها قال لك بيدفيت باجار نما هاتن درباس كرن چنكي سينور تقريبا برنگكي امكارن بين جزئية كي خرط هات قرتن افسدم تبد بونيك اف روشايا خراب برنگكي قشتي اجاقاوا كان بين لسر فان خالان يعني وقت مسألة آفي مسألة الكتريكي مسألة نان أبانا إيجا هر يكيشي سدموي جدا جدا بله تماشاوان بريز لسر في بابته هر ميوانك مني الدن هيا او جي خانم بريفان حسو سروكا شاخي حسكي يكيتيا جنين كردستان سوريا او جي تبلي مدبه خانم بريفان هفدا ما تجي باش به وكونها ميواني ما دكتور برزان روناهي خسر روشا باجاري حسكي بگشتي كو روج بروج روشا خراب تردبه برينا آبي حتى انها بردوامه ايدي الكتريك تنيا امتكارم بيجن نرخي كلو بلان جرام بويا تبخوجي تخلك باجاري حسكيه تل حسكيه دمينه جنيزيك بات تروشي تشوبينا ام بزان بن قليو غازيني خلكي تشنا خلك تشاوا دبارا جيانا خود كنت في روشا خراب ده هم خرابونا روشا خدمت گزاريه جاليه كي وهم جي وكون هاد دكتور قوت مطرسيا بلابونا فيروسا كورونا خلك تشاوا بي اف بي كهرباء بينان دبارا جيانا خود كن جبرت حتى نهاري ببريا بايدي تشارستريك جوي روشا خراب را نديتيه تبخير هاتيه سباج بوا براستي يعني حسكي باجاري حسكي بروشاوي قالكي خرابه جبر تشتكي وي باش تنية يعني براستي آف تنية كهرباء تنية نان تنية يعني براستي بداية مساعدات نتماجري حسكي ربطت ماندن منظمات إنسانية متحدة هيبا صور جبر باجاري حسكي وشاويني آفي قال لك خرابن باشا ظهروا يصدروا يعني آف الباجاري حسكي تمام تنية مشكلات قال لك جرانة هافين جبر استهلاكا آفي بر هي خلق مجبور بونه برای خدانه کرینا آوی براستی کرینا آوی جی گل کی زحمت بویه سهری کننه یعنی سه چهار روزا حیا بگیته آف براستی گل کی زحمته بهای یعنی هر 5 برمیل به 5000 برمیل خزانه که 5000
كسنا هنا إمكانياتي وانتنا فمجبور بونه بري خدانه آفا بيرا جي غير صالح للشرب يعني أو جي روشا باجاري حسكي قال لكي نباشه ددوا كهرباء يعني كهرباء قال لكي بيس أو جي جبر حر 20 ساعة بلكي 4 ساعات ورا بروك دشي تنية إيفاري تيد ساعة 3 ساعات جي 4-5 جارة قدبة ضعيفة أو جي يعني براستي باجاري حسكي بروشك قال لكي نباجرية آسيسيا مثلا نان يعني نان براستي قلكي نباشه تقاربي نسبة نخالي تيت بر يعني حفتي حياة حيشتيج صدي أذنان تقاربي ناي خوارن أفتشتايا هشتيق خلق بريخو بدن ناني سياحي ناني سياحي باش خانم يعني قروش وها بردوام كر الجور كوت تبيجا روش قالك يخرب انا نقاب نكهرباء همو كلو بل جرام بونا خلق بزوري دبارا جيانا خود كنا چارد بن آبي بكرن اگر روش وها بردوام كرو تچار سريك نها ديتن بخلق چبكن خلق يعني شبكن يعني خلق الهيفيا دما بآلي كاريف بباجاري حسكير بكرن منظمات لبنرن اف مسألة آفي يعني نكفواري سياسي ده اف محطة علوكش دستيفان فصائلا بين درخستن يعني جرك افتش جدا ببجي براستي يعني روشا باجاري حسكي قال لكي نباشه بله قال لك سپاس جبو هر دو میوان ما دکتور برزان فارس سليمان ماموسي زاني گه هروها خانم بریوان حسو سروکا شاخی حسکی یک احتیاجین کردستان سوریا من ایرو هر دو میوان ما بون زور سپاس سر آمده بون و تماشاوان برز و کم دکیجن داویانو چین خو حتی بولتن کدن ببینید خیر خوشی در شاد